kubor baman kesngi awan lam shipi da undang yalam news. Kum Jingïalang ke NPP Shillong hadein ke jingjop don burom jong ka Dr Mehtab Chandee A.Sangma napo Gambikre constituency. Nakaliang jong NPP langba state president uba president tensong ulalum ke Jingïalang hapo office rekam jong ka party halashmer. Kani ke Jingïalang kalong bet halor kabenta panle burom ya ka kum ke MLA ke pertama jong ka party kapadang shujop shen. Hakani ke Jingïalang le don lang ru ubai president ka party u Sostines Sotun General Secretary Dr Charles Ruben Lingdo General Secretary Professor Don Kupar War Treasurer Shri Daniels M. Thank you UMP ke Rajya Sabha WR Kharlungki ka Dr Amperin Lingdo kabari ka Minister Lambat Kiwe ki Nongilam jangka party. Nakaliang jong kinongilam jangka party kilapan pau ya kajing sokmen halal kajing job dan berom jangka party. Nakaliang jong ba president dan song ulapan pau ba kajing pa kajing syania kalapau biang menta ha kaseng NPP hadein ba ka Dr Mehtab Chandee A.Sangma kala job na kaseng NPP nak Gambikre constituency ulapan pau kajing sengu ya ki pat karo ki blayu jingai bat kila perkhat jingai kham tam ya ki development balawan ra da ka sarkar ha ka jala hi brokawi ulai khublei ro ya ki pat ba ka Gambikre constituency kila panjob dan brom ya ka NPP lengba ka Dr Mehtab Chandee A.Sangma ulakit bokit wiang ro ya ka bakan la banang kiu sheprang bat bakan ai ka jishakri ka bakham ha ya ki pat ba ka Gambikre constituency ki bala panjob dan brom ya ka. Banyo iki kubor baman kesngi sumhawan subscribe ya ka channel undang yalam news. Kumle shibu.